Dennis ochom ka Idi Ogola kesiebe epiosi le matutubet akoko iboro lwe gelegela. Kitoni lolo ne aponi kokachunere kesi kede muogola kokotos. Lu kesi sapalu itapasele mungo ageu emasete jae ido da tamitingo echoro mame pupete. Na panada balango beti ye karingare ne konye a lope emuoge balabe ekote timi kesi uraunu berelo na koko na kena sodit iyata kesi ebunyo da ye kar kesingare. Iyare kesebe akokotos emuogola ya piari akala ya nare ido Sara abuko alope muogo nyes abalebe isuoma onano akware na bian. Aswadu mungo be mame muogo oro ndongi dwe bidwe onyotu beresu amudare muogo mana kere. Onyotu ni kadwe. Abu akapari ngara kapemuto. Abu iko kido Alemelemeitoi. Tusagare ndo akakeje. Anyi tisakeje beja sakeje. Atupari ngomba tukaswe ne rotolo. Tupari do peda lailo. Mbaka be lailo ijasa keje. Sidolo so ni nagare riene bututa kwenu. Telo situene no ngaren. Irita kwenta namuna na ratisa. Ochiomoka Ogola kesi apot kobila kinos achamunebe akokotos kesi kobala sebe etenge ane ikini kesa swamungon. Etenge yete ngala sakaboni mogo. Mogo banga. Mogo bisara nyidi. Mwengi ngorani kwa mogi kese. Hitunga luochalo kalo kesi mam eyalamasi Kanu akoko ebenedi luochalo kalo. Amsi bajok narai polo koko akokore emarage emaido mogo kada mere kijala kajo kala le mari kada sepura sanin darai isapa polista pasreso so le tisapugani nyara kaso Akiasa kose mogo gedera ko kamudare mogo la abaiti seriela oni ya un dio ino ena kone na pala adana mudare mogo lo stebo boni kina regastinere iduelu apedo sisono kupisero oni bore boni eni lipitiso kotona nso bete yanga riduelu nai konyedo abu tikese uria konyari yata isi bobo bunisa pala Abuko alope muogo nyes abuki tim ochiomoka Ogola kosoda igiri nwegeli tida konyedo grupu loelologa unilu Iyare nes abuki tegel lui akokorei akanyauni. Kanu TV East Patrick Eteu Kosoroti.